अहानबदा Korounganba khuman माकी Facebook post थागलपु गोरोर खरा मैम शेयर तौजगे अखोइन अपुनब लिंगजेल मानब लेत्रबा अखोइगी नहा यूथ सिंगना मरैबाक मफुरुप की खंद्रबा NRC ST ILPS ना केम कानरोय ख्वाइ मरु ओइदिसी अखोइगी यूथ सिंगदा मरैबाक मफुरुप नुंगसिबिगी थाक वांगहनबा ताइ हेरकली अतोपा मरु ओइबा पावमना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सर्म नारायण सेनादा होखिबा अगस्त की तांग अहुम इंग्लिसिंग अनिग कुनगोहमदोइदा आर्म लूट केस नि हाइबा 21% मिरि तरेट मयोक्ता CBI ना चार्जशीट फाइल तौरकले हैरी कंगलापाउदगी हानबदा मरुइब ई पाउक्सिंग खोंगसरगा मणिपुर टॉप चैनल की मैकेदिगी मियामदा मरुइब ई पाउक्सिंग थमजगे स्टेट सिदा पोलियो अमुक हलक्तनबा पोकपदगी सही मंगा फावगी मनुंगदा लैबा आंगांगसिंग हयंग हिदाक पिथकपियु डॉक्टर लिनित इरमदम असिगी मियामगी मतेंग लोइनना मुथतख्रबा पोलियो हाइरिबा अकीबगी मसक पंगलबा पोलियो हाइरिबा लाइना से मोहना स्टेट असिदा लाक्तनबा मदी थंगरिबा स्टेट सिंगदा लैबना मरम ओइरगा पोलियो असिदगी ngaktoknaba पोकपदगी सही मंगा फावगी मनungda लैबा आंगांगसिंग हयेंगदगी हौना पोलियो पिथकदोरिबा सिदा थोकपिदुना हिदाक पिथकपियु हाइना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की प्रेसिडेंट डॉक्टर RK लेनिना फोंदोखरे ngasi lamphel leiba IMA gi office ta pangthokpa pawmising unabada mangna makhata na hai India government ki thaurang makhata Manipur lengang na kana hona duna haying degi hona numit humni sumna polio hidak pitak kadoriba sida Indian Medical Association su polio hidak pitak bigi thoram pangthok sagane ki pawmising unabada du sarugya khiba IMA gi secretary Dr. S Gautam na government na program si pangthok lagasu miyamna thokpiraktaba साइड इफेक्ट लाकद्रा हाइना मसादा अकीब लेबदगी थोरकनरक्तब कया यावरिबसी अकीब लेतना मयाम थोकपिरक्तुना आंगांगसिंग हिदाक पिथकबियु हाइरिबि हिदाक असि इंग्लिश सिंग अमग समापनग तरागा तरेतगी पिथकप यारे हाइदुना इंडिया गवर्नमेंट लाक्थोखरब हिदाकनि इंडिया ददि पोलियो असि इंग्लिश सिंग अनिग तरागा मथोइदा वेस्ट बेंगल दा थेंगनखिबा दुना तना थेंगनखिद्रे लोइनना इंग्लिश सिंग अनिग तरागा मरिदा इंडिया असि पोलियो फ्री ओइरे हाइना लाक्थोखरबनि अदुबु युमथंगनब लैबाक सिंगदा पोलियो असि लैबना मरम ओइरगा सेक्शन दबा यादे हाइनसु फोंदोखि अतोपा पावमना सु एब्रोगेट तौनबा अमदी NRC पांथोकनबा वरेप लौखिबसी थागतनिंगाइनि फोक्स हौजिक सथरिबा असेंबली मिफमगी निनि अमसुम हुमनी सनम नुमित सरुग याखिबा हाउस की मेंबर्स सिंगना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु एब्रोगेट तौनबा अमदी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC पांथोकनबा अमत ओइना वरेप लौखिबा सिमियामगी इहुल खंगना लरकपो वरेपनि हाइना फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्स मणिपुर लौवी अमदी वरेप असि तरामना ओक्सरी हाइना फोक्स मणिपुर थादोरकपा चिरोल अमन हाइरि सिरोल अदुना मखा तारिबदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अमदी कुकी मिलिटेंट्स की मरक्ता यानदुना सथरिबा सुगी मरुमदा कुकी मिलिटेंट्स सिंगना मणिपुर की अपुनबगी सक्तमना सिंगनरक्तुना अमदी मितै कम्युनिटी की मतक्ता लांदारकलिबा सि होम मिनिस्ट्री अमदी डिफेंस मिनिस्टर नसु मयेक सेंगना खंगलबनी इलीगल सिन कुकी कांगलुक की मियोय सिंगना मणिपुर संगसिलक्तुना मखोइगी ओइबा तोंगानबा जालेंगम हाइबा लाइबा अमा सेमगनबा होनरिबा मंगलानसि थुगवाइनबो होनबा मथौताइ इंडिया गवर्नमेंट सु पुक्सियल सिंगना थबक तौदुना डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ता अकायबा पिरकलिबा अमदी इंडिया की गंगखैरे सिंगनरकलिबा सिंग सिगी मथक्ता सब साबे एक्शन लोखतुना असिगुम थवोंग सिंग सिगी मथक्ता खुदक्ता थबक लोखतपम थोइ लोइनना सथरिबे असेंबली सेशन असिगी अहुम जन्म नुमिता NRC स्टेट असिदा पांथोकनबा सरुग याखिबा मेंबर सिंगना अमत ओइना लौखिबा वरेप असि फोक्स की मैकेदिगी ngमखै लेतना थगत फोंगदोक्सरी अमदी इंडिया गवर्नमेंट सु स्टेट असेंबली ना लरकलिबा वरेप असि इकाय खुमनबिदुना थबक तो ओंथोकपिनाबा इलीगल माइग्रेंट सिंग मपुंग फान स्टेट असिदगी ताकथोकनबा होनाबदा असबो थौदांग लौबिरकनी हाइबगी थाजबा थमजरी नकल अमरोमदना हौखिबा जनवरी 18 सिन कुकी MLA तराना यूनियन होम मिनिस्टर सु एब्रोगेट तौबिदनबा अमदी तोवान तोवान युमफम यावदबु वफम क्या हाइजिनदुना थाखिबा सिरोल अदुना लाइबक थिबनी सु हंदोखिबा ताराबदी सुगी मरुमदा मकोइना सथरिबा थवोंग सिंग मैथीरगनी हाइबगी सिंगनबा लेबदगी सेमजिन सजिनबा वफम क्या थमखिबनी हाइना मियामना लौवी हाइदि अतोप पावमना माई पाकलबा बेनिफिशियरी सिंगदा सर्टिफिकेट सिंग येंथोखरे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वांगजिंगदा लैबा जान शिक्षण संस्थान JSS ना इंडिया गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE मिनिस्ट्री ना पैखतपा PM विश्वकर्मा स्कीम की मखादा नमित मंगानी सुबना पांथोकीबा ट्रेनिंग प्रोग्राम दा माई पाकलबा बेनिफिशियरी ट्रेनिंग मार्फुगनी थोइदा पास तौबगी सर्टिफिकेट सिंग येंथोकपगी थौरम अमांगसी वांगजिंगदा लैबा JSS थौबाल की संगलेना पांथोखरे
Thauram adura WWAGS Wangjingi Chief Advisor KI Maitena Chief Guest JSS Thawalgi Chairman Nepram Kunzona President aduga Wangjing Lamding Municipal Council ki Ward number 3 ki hanagi Councillor Yumnam Ibo Pisak Ward number 5 ki hanagi Councillor Narengmam Binoy Ward number 6 ki Councillor Haikruzam Gaurango Thawal College ki Associate Professor Dr. L Zelsyam WWAGS ki General Secretary L Premananda Masum Director Haigruzam Derian Guest of Honor sing oina saruk yakhe Usuba Carpentry Sek Suba Masona Masum P tuba hariba trade ahuma numit manga ni suna pangthukiba training program adura puna training marfugani thoina saruk yakhe masigi manungda usuba gi trade ta kunga trade Sek Suba gi da kun amasum P tuba gi da kunthraga manga ni hairi makha satharak poina Panam Pauksig editorial Miam Tamzagi, Assembly gi Warepta Pentopoyadri, Cookie sing the say Nipu Yankai sang the Torang Toraki Sarugama Oina Makogi, me sing Hanganava Honavamadi, Kulma sing Hanganava, Torang Toraki Mahina, Hausi Kul, Samapan Hena Nauna Maming Tonduna, Semgat Pahokiba, Ungasigi, Manipur Langana, Kangmangam Libasini. Asiguma Makogi Aron but Lalon Singasi, Mamangi Hokiba Langak Singi, Matamda Tigbangam Hodraba Sungasigi, Taraganitu Suba, Manipur Assembly, Langakna Tiang Lavasu Tiang, Isted Asida, National Register of Citizenship NRC Sananaba, Akan Matarang Lokalaga, India Langak base year 1951 Oigera, 1961 Oigera, Amade Hecta Egg Assistant Navigi Torang Say Sigi, Say Horokpa Takra Sigi Manunda, Taba Oina Packet Pianaba Ayaba Lobusumani. Ngasi state asida thoning daba thaudok thokpa singe manungda Manipur gi lam mullaga makhoi gi oiba laibak natragana state asigi sarukara kukizau singi semgana bo honariba sina khwaidi gi hena saw lani highway asiguma lana se mangjawna sem saraga atamna mitei singda hana khu tharakpa oigani haibisi lamdam asigi miyamna ngasi de thengna basu thengna khangnare asiguma tha tara fraglaba lana se haujik sahi kunthra gi mamangdagi lamdam asida NRC Satnaramlavadi, Tolamdabasu Yai Habasi, Lamdamasigi Miamna Kangnaraba Maramna, Nasigi Manipulangana, Maram Sadana Cookie Singi, Kul Masing, Hengalagli Basi, Istet Langana, Kanglon Kaina, Miram Digi Sanglak Pasing, Tingnabagi, Section Torang Lokatbada, NRC Satnarabadi, Ngam Kaidi, Kudong Saba Pangani, Lamdamasida Ningsing Batok Traba Matam Digi Leraklava, Mitei Singmi, Tami Singi Kulna, Maram Sadana, Masing. Hengatraga cookie singna sahi amada khangen hengalakpa amadi maram sadana kul masing khangdana lenga ke ayaba yaudana hengalakli asigumlaba kaya sina maram oiraga ngasi lusinhan mangamdana lairiba lan asidagi henam makhatana lan tholaktana ba sinbagi thaurangi saruki ahanbada cookie militant singa su taunariba India lengana su handokpaga loinana Manipur NRC mapungphana satna hanba tarabadi sugi ground rule thugairaga mitei singda Landaragli Thingmangam Habisi, Lamdamasigi Miyamgi Kulauni, Nakalamu Amaromda, India Lengana, Manipur Lengaki, Assembly Mipamna Lokipu Warep, Manipura Cookie Militant Singa, India Lengaka, Susanabigi Matam Sangdoktanava, Lokipu Warepu, India gi Central Lengana Ikai Kumnadana, Makatana Susanaba, Sindanabagi Manipur Miyamgi Asuma Kolaudi, Miyamgi Kongzang Makatana Sanction Basungani Kali. Maramdi asumba ngangdraba aranba tawraga Manipurdagi tonganba lengak semnabagi aranba thaurangi manungsana koki MLA tarana India lengak su makhatana isterasida sananaba se thariba sina maram oiraga Manipurgi singa madi tamda lairiba yalomi singi apunba kholau hanma leitana laudaba yadri haiba singa sigi isterasigi singa masum tamgi yalomi singi CSO sing punawangna khangminabagi matamni Maram aduna ngasigi lengakna lawribu warep haibidi isterasida cookie militant singa India lengaka satnariba su makhatana satnadanabagi assembly gi warep asi lawraga India lengakta tharabasu India lengakna karama phirep lawrakadagi khangdriba maramna isterasigi miyamna penthok laithokpa yadri haibasi khangminaba sumgadaba malik Maram kya sing asi leibana lengaki warepta penthokpa yadriba matam oibana maram oiraga makal makha kya gi thorang paikhatlaga democratic oiba khongjang sing lamdamasigi yelhomi miyamna apunbagi kholau lauba hanba yadi haibasi khangminasi panam pauksi gi editorial amarumdana hui amadi haudong hida kapthokre All Manipur United Clubs Organization amuko gi miyang makhada February 19 nagina thasigi mari fawba all Kaksin Kuno United Clubs Organization AKK UCO Kaksin Kuno na
Joint Director District Veterinary Office Thaubal Kaksing amadi Kaksing Khunau Veterinary Hospital Umathilga Kusamnaduna Kaksing Khunau Veterinary Umathil anti-rabies vaccination program pangthokre program asigi ahanba numita hui humfuga mathoi hida kapthoki ani suba numita hui marfuga humdoi amadi haudong ani hida kapthoki program asigi manungsa nangasi soda club ground haudong ahum amasung humfuga tere hida kapthokre Vaccine program is District Veterinary Office ki oina Dr. Y. Rita Veterinary Officer amadi staff sing amuko gi maru oiba thaumi sing Kaksing District United Clubs Organization gi thaumi sing Soda Club Kaksing Khunau maru oiba thaumi sing su saruk yaki amaramdana awareness program pangtokre Plastic Waste Management gi matang Eco Network Hairok Ningol Club Hairok amadi Divines Life Club apuna kusamnaduna Hairok Part 2 maya lekai de leiba Divines Life Club ki Community Hall Awareness Program pangtokre River Rejuvenation Campaign hena mai pak o hena biki panamda pangtoki ba Awareness Program aduda Thangjam Agro Industry Private Limited ki Managing Director Thangjam Joy Kumar athoiba mithunglen Divines Life Club ki President Rosen Ningthaujam na Thoramapu Fox ki Secretary Regional Punil Angom Hairo Apunbo Club ki Convener Rosen Tharaujam Singh maru oiba miyoi singoina saruk yakhi Makha satharak po ina mitay sing na thengnari balan thengda thauna ama hapirabani Paunugol pauksi rigila kusaraga Chris ki kumsing English nga maga sanipan ga taraga mapandagi English nga maga sanipan ga kun ga taruk phawra thukiba awala na maramoirga Manipur da sahi taret khunta khiba thawdok ki mangoinana Assam ki tongan ba maphamda khunda leita adun leirakraba Manipuri singbu ikai khumna biba oina mitay lon Manipuri lon bu Assam ki barak tampak amadi Brahmaputra Tampakta Mathangsina Kasar Karimganja Hailakandi amadi Hozai Hariba District Marida Kundariba Manipuri amadi Makoigi Lonbu Assam Lengaki Associate Official Language oina Sakhang Birakpada Ripko Manipuna Assam Lenga Pungam Kai Leitana Thagasari Haina Regional Indigenous Forum Peaceful Coexistence Ripko Manipurgi General Secretary NC Kumana Khuyek Pidun Thadorakpa Seol Amana Phongdorakli Seola duna maka tara duna hai loan gi mai paknaba khongjang asida mangjil thana Assam Manipuri singi muhut sinbi khiba amadi thauna handana thabak tobi khiba Manipuri Youth Front of Assam Maifa amadi All Assam Manipuri Students Union amasu anibusu makhoi gi hanba leitaba thauna tugi damak ikai khumnabu lakri handaki Assam lengang na Assam da leba miyoi lak ahum helaba Manipuri singbu masak khangbibaga loinana makhoi gi loan busu ikai khumnabiba haibasi malem pumada leiriba Manipuri mitai pumbabu masak khangbirabani haina lawjik Assam lengana handak Manipuri singda pibiriba ikai khumnabigi manamathum masina haujik mayolama Manipur yelawmi mitai singna yeknaba mitop amadi miyancha singa thengnariba lantheng asida asauba thaunagi inot ama hapirabani haina lawbusu yai haidinasu pausda makatari Aduga hauskoina di miyam paus matang sa lusinjarage masu mayam puna na update nga mina siya nasu channel sige makedegi miyangi mafamda makata na thamjari